Kusurot ako, dinangaan ka. Koron na itong sarap. Kanakatulong, harong isang lihaw. Harosong dihong, no bitambang, Yesus ka sa sarit, korong mo ay soko'y iwan sinunod kadang ito Jesus na soliho harong sondito no bitambal Jesus ka sa sarit korong mo ay soko'y iwan sinunod kadang ito Jesus na soliho soko'y iwan sinunod kadang ito Jesus na soliho kadang ito soliho di Jesus. So nung kaswabon, manati din sanan, may dati tilambusa iti sambayang nati, sisa takapad isang sambayang. Kinarahingan sundo isang kerjaan sorga, kausikaw dati buditi, kaya dat bayang, mantak no dat panambarasan, hay mangilad nuno tamadon, nagi nunuhit. Kaya so nung kaswabon kumadati din sanan, Tuhan, so kaswabon na bay na nakatalib tak nakagud 24 jam at di nakatalib. Sanging nga kapag yang sangis to ko po, tumbay ano ko dat ang lumisan ni Pih dati di ko sadop. Isumba hapadadi tumungag arhayan dadi suguti ni Pih alumis kin. Okay, kaswabon iti lansan ako nakalaso na tingin nila ho di page Dusun Ministry. May na ako patulo derong bituan ng sikap-sikap pilat piramutan dat ay lumaso ki. Kailan sikap po lumasod patuludan derong bituan. Kay kaswaban na pati nga isa ang arandat halumis sa kakitanan naman dati imulayay. Pinong arandat Isabel. Ginumugumulang aranam sumala ti pamangarandat harohit ang halumis sa kakitanan. Dot ilang ngaran din nakatalib. Ukaban natin iswanggot iso raja-raja bukaduan ho pada miso ay on to kana palut. So ginumu dot duon ho padam siya maayat harapot ay kabagal lagi sambot jam ko onom timpo to ko. Ay lan tokod Raja Ahab no pati nga ay minanansawo di Isabel. Naritan to kalo didit. Dua ta daw nakatalib. Iswanggot buk raja-raja. Pasal ko po demonom.
Inggad Isabel lapati nga tanak ko tandu di Itbaal, Raja Tulunda Sidon. Ilo nagingaran nga Baal lagi amantad. Kamayan na pohom iti napadit era iti tanak isyo Isabel nga turunan na sumambah dat kinarahingan da suway. Mantad ko Isabel lapati nga ay di Ahab ay natumano dapati sinuratan nga numandi barasad isya napatim sangulo ni dong suwayan sa orang asing turin numikot tahilad keluarga di keturunan Raja Ahab. Ay lanto ka natit katakin tay ka tumakin nga sa kira na pod magin sadu susway kayo nun ina pandahit kaubasanan kaboboyuhon siya nga ako piagalid dit dati dat kaubasanan sa kirod ay kapanan sawah takod misway pumugunan tatap na gyud misway kaubasanan kakawin ko na pot ay tulundot morikan boros sagi nga tokom nong giris suway na giya ikaw basanan diolo ano pod ko basanom sa kirod itit magyom pinay ko ay sa kaitan dati na pa ko basan nga tumabi diolo na pagya ko basan di nga magisingod-singod kakita ta kan pat kadi nga ay suway na purimanan dati bas sa kirod iswang na keluarga mi karuhang mi anak magitang kiad no po ko basanan po na kayo sa kirod magigapos-gapos o kita no po di bas di nga susuway to kito jadi ilo no po dit Isabel nga orang asing sa orang asing mantad ko ikayonan di Ahab mila di borosan da ino pa kaubasanan di siya nga okon ko kaubasanan dat ilog Raja Ahab ay tulon da Israel ino pa kamayan di nga Isabel na pa nga sangulo na turunan na penyembah Baal jadi ila kaubasanan na kamayon okon na ko rinumi katisiyad iswanggat keluarga di Ahab dot miagalid di kaubasanan nga inagi kaubasanan di siyad sumambah dat berhala nga nigitan pinatilambus di siya dat ay nigit minangigit tahilad kerajaan Israel okon na ko isiya sendiri nga santob na pa ditumano daw santob dit ay sumambah da kinarangan da suway inabi-nabi da Baal sumambah dat penyembah berhala nga managisyo sponsor da makan okay jadi nuno nang kudihot ay kanta kanila dat naraitan ni Isabel iswang dat satu raja-raja kaduan pada miso katalib no paditi nga kawaya di kanta kanomya galiti nabot tulundat Yezreel haro kabun anggur di siyo kapio milo na kamon da taburo sila tu
inapay kabon ni siya di nga hiri sampaping edit ay istana do raja. Nunukaretan edit mi sampaping. Sampaping nam mi sampaping mo. Nunukago ti kamondat ay mirani. Okon ka iri kari. Mirani. Iso ibori. Jadi mi sampaping edit ay istana do raja. Raja Ahab, Raja Samaria. Mantad ko misampaping edit istana. Ngayon di raw mo ti Raja Ahab kumadinabot. Ano po siya may doho pataha ka ina kabun anggur no. May do silihan kud kabun sayur. Kakuhaan na po nga asamok kahiti walay ko. Man kundaya anuad kabun anggurit lobi kasanong kumantad tit man kunda paningolon. Tay ko sekir na pod orahian ko man ko katu bayaray ihorogo hidi igatangid di mamaguna datusin. Mitalad ki. Elde yakim mitalad. Misomboy. Misomboy nga iya di mitalad, misampaping, misomboy, miwolit. Gumo ti pamabora silad. Oretan pi dan dusun ki. Jadi ino pa dihit ay kaginawaan di Ahab Raja Ahab ilo nga man di siya bolio itana dinabot. Man bolio gatangon datusin tay ko man alanay da tana. Susuay ko yun nun. Nasimbar dinabot ayat ko talo. Tokom ikalansanan da kinarahingan na padahom ay pensadu doho dat mantad ko papatahakit dit ay kinasonga kasonganuan dat kokihan ko kumadia ka. Kamuin na po nga amu di nabot patahakon tu na po hit tanahid di nga tungkus mantadit kumulahingan. Hondi di suang na di Ahab dahirit istana miyampay dat susa ginaw di siyo mantad ko boros si pinaboros sinabot tulundat izeril di kumadaw. Kumuti man patahako kumadia at ay tinungkusan do kokihan ko ka. Ngayon na di siya latan dahirito do pondaw. Tinumungub siya tiyolo turas daw. Nugya ko manalungkupkan. Numan siya sampano at turas daw. Angay di makan. Iyalo na po kababayuhan dati hamit. Iya di katigir bulo ki. Minganak-anak di kapiyahi Raja Ahab. Kanina ko katigir katilo. Haran na po hit. Ay daw otorimo nga tukom. Ipondo hilang nga pansusway. Aluuk nundo. Umaus wadi nga latilo wagi angay makan. Yelo nakpi kaboboyhon at aaramay kupurimanan. Mingayon-ayon. Mayon. Mingayon-ayon. Ay. Haro.
Pengkuro kaubasan mo ti daharo hatilo Omrikot tadi hi Ezebil isawa daw, ang minaboras, nunudi kakuaan dat iyando, nunudi kakuaan dat iyando ka. Gisambot ako di makan. O puso, nigay Ezebil li ahab tilo. Simbar na pa di ahab. Minoboros ako dadi nabot tatulon Israel di man patakon na kabun anggur. Man kunda dia alusay da tusin. Teka sakir na pod orahian ko. Um, tingalanan ko na tana nga simbar na pasihom ako mati patakon iti kabun anggur ko kumadia ka nga tok no kadi di Ezebil sakir na pamilabor sa nam tok kunudi ko gorongon no sangulon ka raja kamato di Ezebil tilo tano pa dati lohodid ayat katuro boros si Ezebil isaw daw kumadaw o koninangku ko dondoh na po nga iya na po nga paingigit ako sa raja monto ka Israel tungag akan umpologasan at ataod ko man kun sayo dat inapahit man ku tako dia it kabun anggur dinabot tulunda Israel di may na di nuno di pinendalan di Ezebil ponulis mati siya surat little head Raja Ahab ikituluh do Raja Ahab may na siya sapay da sop raja numandi pori kata isurat idi kumad wawayoon da hirid kota nagi kumadi nabot suang napasurat nga pengka papaharo puasa suho ni nabot dat mirikaw id bobos sa igulo ipagilitan iti rayat suhon nagi kadaw dua tulun dat ay saksi dat tumagwang gisyo miyampay boros iya na po nga minamopol ko kinorohingan raja katalib na po darim igitanan day siya dila saliwan man da pimbiga day watu gisam apatay intangan na pa dati dilo koylo mati Isabel at undang-undang kot ay Israel kaylo hisyo do pengkura ti kamoyan dat undang-undang at gisam milad di hukum buno kuman na pa nga nakatinha sila undang-undang ka daw iti no po kanta kandot ay nawayaan di Ahab nga ako'y pensaduan dat kumbali kanta ti dat kaindalan da ipagilitan dati sebagai anggota gereja. Miagali na retan dat iswan but ay pengkuro na ako inapi Raja Ahab buminagano hilat tana dinabot iswanggat isa raja-raja doon ako daw miso. Sayrad kiginawo takod di tana di hiri sampaping dati kadi popousa uhotan toko nga ako'y matidi aya ako di pajualon niri ako di patakon da tulon da swide tinungkusan ko giya ka nga miagal na pod nawayaan di Ahab idi sawo daw tuk nudi ko gogorongon raja ko ay irih padi nga ano'y ano ka sayra no pundod kasagaan di sangano mo gihum ta kono di ralandet moy dat magano hidi tanha pengkuro
ino pa'y katama, akanon no na pari mambuka, ay mangko aylan aylan naipilitan nga rumalad kod mambuka. Iyod din na pom naalala ko la di Raja Ahab. Raja piya nga ay katama, kumun pohon mila dati borosan dat osono ngi Raja Ahab ilo, ikuasa pesyo nga kuy di kasagantid dong kokihan kano pa di nabot nga ani siya sinumurong. Komun mo komun pa itong iyati na pumatitid mga kanto ko pilitan da tanaom tuk arato ko pa kay Raja Ahab. Komun na pohom nga suway bugyari po idohon o purimanan tapot ko piyala. Hiti pilitan kano pom mong bukawon no pa'y tanad di nga osonong pa'y ginawon ay popolobi idit pilitan ulom na kuran binsusuhon matugyaro ganiri aylanon na daw dila pilitan nga narikot na ipilitan nga po polobian no yadihidot apurimanan lumobi inapandahit inapandahit alasan takod na kuro tu polobian nga mantad ka hapon na buka ihirid itana sa sampaping mahangan ko na pala bukawa aparlo kana pandala tana anuan na po ka iyod di kaubasan tapot kawid iyod di ginawan ud di sayra no pandod mongwa na di ngay musangking no kanda dit isang ano di tanam to koyom pakayon kuno ti pamadila tanalo dat aro di oray tandi tanganak kot bukawon na di dilo hopod no patulun dat minananam buat ihirit tanad di sampapingam pero pohimo borosat ngam mo kapiyohoy main ho dilo pilitan to dim ilo tanam ho dilo nga dia ngai pakasangan nulo ka haro katiyon di pain kuro kayo ko ujung-ujung gat aya ontokon kasaharin do tanam ko ka okon ka sinuho kod membuka edit tanah diri sampaping sandiri kay kuy papain sala edit mungkin dat sumurut te ko lumobi iho nga iyo di do ginawa bo osonong no dat ay iyo di napakatuhom haro na pa'y pilitanom miandad naging mambukad hiri pilitan lagi isa kago hiti kaubasan to ko kadi monopot karay ti pilitan nga ay sopi kodow karati kay kumon ko sopi kodow nga mga maharakaratas sayra no po dat waldi papanganak do kayo kada ko patogod sayra no pod paing sayra no pod ilo pilitan dati bukawa na di nakaw ti dia hinggo ho gisam tanaman no kaubasan no matid iya na pa ko pagulo mambuka mananam ko naggata kompokon no pod di barisan no nga iti pilitan emang ko mananam ko na pasawit hala pasawit kompokon no pod di tanaman no nga iti pilitan mananam ko musangking ilo pilitan ay purga iti bay no ilo pilitan na kapagulod sangguas barisan kaubasan matitiyad digi isay no pa kay kapaguluhom iri ni mananam bisam padan mambuka nanda kagoy ilda daw kindahi ti sampaping okon ko ti tanaman di siya
Mahana kago siya suguton, suguton hila it tanam bigulo, o di barisan na kumoduo. Tok intangan kago siya daw di ti manugot, sugutan nila sampadan. Kon ko iya di kan, so kodaw no pagi. Nam oh iyo higyat tok iti do gyadi iti dia sampadan ka. Komo na pagyadi tampinay nga hitih na pagyadi tanaman dati nga mangakan na gyadi hiri sampa pingir tapot kapiyo bo. Mano po mono potom ho di gyala sampadan nilom mananom to kano po kalapasaw itom sakirad ina po higangan nga taluna ho podo kaki. Mantadet iti dia ho pilitan iti no bagyata nga kada tanamay lo. Ho podong beli mo kaki gayatan no dilo baru tanaman no hiti. 15 kaki ihiri sampaping nga hopo di mo kaki gayatan di siyo tanaman no gi. Sakira gata pira gangan na gata o. Hopo sakira na po duo no agayo di duo no podo kaki o igi. Hopadam 5 kaki lah. Hopadam 5 kaki na pagangan na gata. Turo kaki si tanga tanaman lagi. Hiti nga turo kaki si tanga tanaman lagi. Ila na papilitan nga oh man pud tanamay to nga nangko-nangko. Man pud pananda ka. Nga hanya mimpi hanya mimpi na tilo dahulu na gidi dat kakun na tiyadihom. Ipiyahi dia dat tontok nga suruton diwakon. Kada borosam yam kada borosad it ay miswayat keluarga. Iyati piya magyadi-yadi nga. Ang susah imong ngurusin lat karay tila kamunda sampadan na tana. Ilo orubatan haralo orubatan. Oy. Nga siyaw daharan honem bulayan ni kasoban bay nga iya din na dagyari tapot kapiyo bo. Hinggo hit natantu om iri na dogyahon ay manto ko. Ho di mo tilo ka nga ay potingon to bo kakago gi. Ay di osan ng ilad poting potingon no pundo nga agayo nundo ano no didisyo. Suway ko sakira na pod ino po hit pilitan nga di milad poting kano po asan no milaw hindat ya dila nga sakira na po milaw mimborak kilong irimantad dat napiyakunan dilay do ba tanudan nagya dah. Jadi gulyo to kakago hitit nawayaan dit rajahab. Kamoy na pohom iahab na padalom. Oh. Ano po di nabot ka kunom ay day siyo kumodo. Ay siyo magahaw raja pi siyo nga ilo giasawa daw. Ilo sawas siyo. Om itim mikaruhang iti mikaruhang nga kaubasahan mo ti idat miyagalo po ka ilo tana nga isawot o kodaw ko piyo. Nam kadabor sa tana bo nununuhot ay awayaan nga kagum mapararat diti kongonduan kagumuan iti kongonduan at susah dirunding. Kaku ni dagay sedi nga igay saus ita susabo ka. Kaubasan mo diti dige. Ulom nakura ko igay kongonduan tu iyad. Jadi Isabel nga iyad dihi kadaw. Ano dahi araja habilo nga wonso yan kud ina pait
Koyonon takon ko diha kadi Isabel. Ilo na podi boras si Cielo nga ikaw mo yundot no karoitan dati dilo. Menghasut batu api mengusa bulet mengunsub. Ay mengunsub. Kan ikaw mengunsub no balo nga ara to pangunsub. Batu api. No kasyo raja kebagian do. Ketua kampung kebagian do kan di sawah. I gereja pengkura. Iya na pondom ketua gereja ko. Kaila kan na tugas mo ketua gereja ko. Kaila kan na jawatan no ketua kampung kondo. May kono po pakiano sukungan di YB. Pengka. Ay. Nga kono ka boras to mo di Isabel no kasi takon ko diari ka. Pamonsay siya surat pinungaranan di Raja Ahab sapay pa nga siya. Pengkura sa lago na kuasa ito digi. Ketua kampung paisawa no akan ka bal kay tiad deh. Menulis sa surat atas nama karuhang no cap ketua kampung teko sa panda JKK. Iya di mati pinindalan di Isabel. Nunuha suang surat kamoyon dat man pahit ani ba saritala dilo nga lohawa inabot timunga iwawayon dahirin kerajaan parikoto may sayad harat dua saksi tumaguang ginabot de isyan na polo nga minamopol kinarahingan ng raja haro na po di saksi damaga kunong pengkuro kagadi damangilag suway pandubay na to hara CCTV la man tadi di nanuan di hukuman ni nabot dot dianggap bersalah irinay hukuman dot bobos sa agat pimbigadan di watu gisam tapatay. Taburo sila dua tulun na magakon magakon dot ay saksi dusta bugidlat tilo bo saksi gaudut may na di unsa yung miyagalid di gisam mo napatay di nabot di isay do kayo katama da sumap ay so no pagguambot ay mo'y paggabi dinabot isay pagadi katama sumap raja hiti no po dati isay dati katama da sumapi kes megalidid oy lan no piyahi sarita dawinan si Wonsay oy lan no pay kasalahan ditulon dawinan si Wonsay magakon nga nga suapan na matungay nga isay dati katama ihati na pom tulon no kobasanan may pagguam nga dawlo naging nakabayar ko pagguam pamali po wagas nga hanahanam kaboli jadi ilo di wawayoon nga hilod kerajaan ilot para tua-tua pemimpin istana haro hikanto ko ilohid ato potiri nga kagadi mo dasid patamon dat pegawai kerajaan katari mo kasari ke gaji pengka monikid tulan iya ti gaji no mantad ka sinumap kolot arahan dat kerajaan o kono ko nakatam ko nga
nogil ka pamangku. Jadi harohi kailo kasingod di kantakan di nga ay. Di lo na taylanin lo, ako kay lolo ka. Boleh jadi sera na pa pinimbigadan do watu hiri nga harohi it amin ay uhop. Tu kailo hilo di sarita ampay kuro. Nga aiso no di milo pakukuren tu raja ya di lo pinaparatu hukum ka. Om paing kukuro di hat kinasunsudan di. Ayat kahapadamupat. Katalib na padiri nga may na di Isabel suho at tulong na boros. Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Dilempari sampai mati. Ang karangaw pa di Isabel iri. Kadi daw kumadi Raja Ahab. Tungag nun do. Ngoyo na di kabun anggur di nabot. Tulunda Israel di. Silihon dot iya kasanganu. Tu inabot na po hi mga daidi mada nga napatay na siya ka. Karangaw na pa di ahabiri. Tungagi siya. Ang ini siya dilat kabun anggur dinabot. Numandi siya ano dat ay nasilih da daw. Nakuroh nang kuto. Pukulan na mo hoy. No pintanga kono gidadi. Nakuro nang kuto o perlu hiti wasiat. Iso no pohot kepentingan idi nga ay apatay to kono po nga harawaris sidit kahaharan dati. Iri kepentingan idi. Jadi ino panday waris nga iri nanday mangurus sidit sakira tanah nga iri nanday mangurus sidit tanah. Umano pa dadi nga kapatay no po inabot haro pa day waris sa manuntut. Nga isadit amo da si patayon kahago mato. Nga sa kurang-kurang got haro no pa day waris som ay moy pondo oling komusan ko piyohom ay tumboyon na dadi let pinakyano raja alanan da tana tay ko olusan. Iri pa dandi salasayon na. Idandi waris so manalasay. Nga aiso no pagyadi waris sa itong pinayom. Mundia, pingkuro pa di dat mamusus. Jadi iri na kompentingan itit waris. Wasiat. May to ka maaturo. Tu ay muti ay laan itit katampi salon dat kapasyon ki eldo kubil. Okay. Ngarikot na dihot boros sa kinarahingan kumadi Elia. O ngay ruba di Ahab, Raja Israel lahila Samaria, tuminay mati siya pagano hidit kabun anggur dinabot. May na po borsa kumadi siya pa yung kamot ti boros kinarahingan. Iya na po nga minamatay ko o minagahaw nagi. May na po borsa kumadi siya dat hinggo na po kayo ng datasud mino nila di raha dinabot. Hilo na mati ka daw o kayo ng ditasud at manila daraha no. Ang boras di Ahab kumadial ya. Dondo iya no pa nga kano doho hay musuko simbar daw. Tu dondo no mati dat kano ko dia mantad iya memperbudak diri miampaid papaburu di arat imata kinarahingan. Ang popori ka ta kumatidi tusong kumadia o insanan it kakusayan it keluarga no iharo kayong kokoton ko aiso punson ko. Man ko nagiuwan sa'yo keluarga no miagal dit
keluarga di Yerobeam besa tu iya na pa nga papaintalanggo kasindualan na ginawa ko. Mamonsay ka nagitulo na pad Israel nga kapamiduso. Jadi sayra na pa din iapay sala nga patayon ino pa'y pamatay nga popahom pitawakon mangigit ka watu muhup mamigod iya nga kapamiduso no ba diri di ba ay hanggang na diri ayat kadun padam talo mon paingkanagi karay ti Jezebel kano pa kinarahinganom tasuh na pohom mga kandi Jezebel dahil sa liwan da tembok kota Israel. Isay no po'y mantad da keluarga Ahab di apatay dahil kota nga akanon da tasuh. Sa kirad apatay dila padang akanon da tambolog. Ang pentapot tat amo mati kombalaharo sangulun pia miagali Ahab it memperbudak diri. Kaman na pala memperbudak nga oya sa huyot. Paingkah kano pa di sawa daw nga tanudan na pa siya. Da papawonsay karatan da imata kinarahingan. Isiya nagi nga numan sisiwaha di sawa daw Jezebel. Minamonsay nagi siyat karatan da tumanod dit kinarahingan da suway. Miagalid dit binaras pinawonsay ditulun Amori. Inugadan da kinarahingan da itagwa nga Israel. Yolo na padadi hot ay boros sa kinarahingan kumadati da timpubay na dit karait tat kahaharan na pasalatan na to tumbayan ako aiso na da sumurut isay na po dakot tumano dil sampadan no akanon do tasuh ka sa kirad apatay dilad kapuruan ngon akanot tombolog yulo na po dadi undang-undang tuk monopot ngay takoy dadi nga kada tako no maid gisambot hara undang-undang ket dihom tumanod na gid it pentapot ilo no bulat kanta kanda ti timpubay no ata kay mandad do gisambot ino pa hisusunod da kinarahingan ni di nga orwol tumanod ta kanagilat boras-boras sa kinarahingan ata koy muro ay ganganak ay muro man ta ko pa saput ta tumanod ta kanagi boras sa malahing boras sa padi malahing ka paingkam tanudan dagi dati yadi dagi ang paingkabo kada boras sa latangan iyati piati nong kolotaw nong kakikang nong kupang ta koy makinanghaw kayla ta koy mahinggay pentapot nga memperbudak diri tokat ti kumat karahian na pamagunan iti karahian dat rogon borsan no porogon karati ta kay hinggay pentapot miagal dinabot kayla hisyo siyo Raja Ahab kayla hisyad ino pahitanad di nga dinabot iti na poham ay so na di pakuren iti ka nga tinumano di siya boras si sawa daw paingkuran na po hikaputusan di sawa arate ka sanog tanudan ila na nakamondat memperbudak jadi iyati iti nga kada takano dat isiriba takod kuasa iti karuhangat ano kontok ko itaguangan da kinarahingan kada takano gid silid iyati net Jezebel dit momonsay dat duso papampay dawakon isalaguna kuasa kada takano silid Jezebel is salaguna kuasa
Jadi nunudi kinasunsudan. Korongaw no pa di ahabi borosidi to main tesyo hurako o rasuk daw. Ako daw mo ti mo mahurako rasuk eh. Iti piyahara sulaw nga ako daw. Dawlo na gid iti rasuk kat apo na raw mo kurakon komo pom akuati la tulon dilay kombalo ko imo na mod hari rasuk kot ano aulaan ko pi atay ka it ano orahian dat korehan makam umbalan ko ng mangandak ti lumuhurakom ko hurak sama adat ako daw rasuk hindi ko yo ta akuat hurak ko si rasuk daw tingala na siya dit ipakayon dat ay maginupos kain kabong ombor puasa isyo. Gisompiam modop nga inupay panampakay siyom ipakayon no maginupos kain kabong. Ipodi lang isyo nga aluuk no ka ayat 28. Rikot tadi boras kinarhingan kumadi liat tulun tisbedi nakita no na di hampay kukuray ahab ka. Mantad ko mininsiri ba ginaw di siya itagwangan ko. Kunda parikatan itu sungidi umadaw. Orikot pandi tanak daw man kunagi parikoto man kunda tundawo ihukuman idi nga parikotan kunda ihitanak siya memerintah. Jadi miagal nila kinasunsudan dadamot nila ay kinindalanon na nawayaan di Raja Ahab isiriba di ay kuasa di Saudaw di Jezebel. Jadi insan pakagu tumbayan tokod itinupakantakan iti nga haroh da ipagilitan dati. Okon nako ikeluarga dati. Bahkan mungkin da igereja nga haroh iti kantakan umiagal iti. Ikampung haroh ngo nasusuk-susuk ko ketua kampung, puing ka. Id kerajaan pemerintah haroh kanto. Kumuyendat na dati milad man ilago ilokantakan nilo nga isa iboros dati do kaswaban na bayan o kon padano ko iati ilo Jezebel o kon po ko iati ilo Raja Ahab hinggo napakatud inabot ko piya nga tumbayan to ko dat napay kantakan dat di hom iri na nga isiriba do kuasa dorogon binsuhu dorogon miagal di Jezebel ipagilitan nila tulun da Israel tumbayaan dat iki katumbayaan na kinarahingan nga isuang dat ay pemerintahan hukum-hukum kay lohisyo tumanud dapat ti sinuratan dati nga tumbayaan tokod ipagilitan dati igereja nga hari ti tulun-tulun di Jezebel lahiri nga pasti kandet akon dako yati. Sa kirad harat kinaratuan dati daw miya Galilo may na dati pagulyo o ginawo makiano tokod ay kekuatan lumantad kinarahingan pertobatan kuma kinarahingan manahakot panguhupan kuma dati moedat pakan nilot ginawo om pendalanan ng kaboboyuhan dati daw miya Galilo. Ano misisa tokod iswang sambayan. Kinarahingan isang kerjaan surga kung sikaw dat kaswaban diti insan pakago dat nakaimbulay isa kantakan di nakatalib igisom bodendo nga harod ipagilitan dahay nga may nihay uhupay moy dat akon da ka iyahay miagal di Jezebel akon ka iyahay oyo sa huyot miagal di Raja Ahab nga paingkuroh piat ay paingkokoton dahay moy dat ihay no pa nga patilambos kasarid pa yung gita hinggit
katapatan da iswang pagindalanon pangaturan dan nunun ako. Bingka na gid sa kirad harat kinaratuan ng pinapalidan dahay da timpo diti. Nga tarimo na pertubatan dahay, katandulian dahay, kabubuyon dahay, mo'y kapiyan tok da di karahian. Kung sikaw Tuhan matadot ay sa kadung kumadahay datadaw do bayno iswang tindalanon, buru-buron, kalidasan dahay, may asimbayan dahay magindalan dat kapasyan. Ampunan tinsanan do sa dahay Tuhan, tinasamayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Pahino ko po, kapiro ba ito lago do sa swabot iswa. Yesus kasasabi korong ay sokohiran sinunod kadang ketong Yesus na sondiho harus sondiho no ditambal Yesus kasasalit orang memulai ay soko iwan sinunod kadang ketong Yesus na sondiho ay sokohiran sinunod kadang ketong Yesus na sondiho kadang ketong sondiho di Yesus